Ya, ngiyabingelela kumhlaba wonke kubo bonke izakhamuzi. Mani bekunesicelo la sokuthi bengicela ukuthi eh ukhanya kude bangisize kakhulu mayelana nomkhulu. Umkhulu ngihlale naye for sure more than 15 to kuya ku-18 years. So umkhulu nami ngamthola lapha edrobheni bengumuntu nje wahamba lala lapha endleleni. So ngamnika usizo lendawo lokulala. Manje ifamily yakhe la yagcina khona yagcina for sure ku-3 years back ike yafika ifamily yakhe kwakuyindodana yakhe yambona umkhulu yathi izaphinde futhi ibuye. Umkhulu igama lakhe yilo lesibhale lapha phezulu, uJoseph Nkandle. Umndeni wakhe omningi ule eFreystad. Indodana yakhe beyisebenza lapha eSkeerskap khona lapha eFreystad. So ngaleyo ndlela umkhulu asikhonanga ukuthi sikwazi, manje usesibhedlela uphatheke kakhulu, akasakhoni ukukhuluma, ngathi ucale wangena ahlushwa izinyawo. Wasiyaqela-ke umkhulu ukuthi mana ngizame ukuthi ngazise umndeni wakhe, ngoba nami manje sengisenkingeni yokuthi besifisa ukuthi umndeni wakhe uvele ngaphambili, sikwazi ukuthi mhlawumbe sibone ukuthi singabonisana njani ukuthi umkhulu kube nendlela yokuthi umndeni wakhe nangaba mhlambe uNkulunkulu yamkhumbula umndeni wakhe ukwazi ukuthi umngcwabe. So into engenza ukuthi ngizame ukuthi ngumfake la nalesithombe sakhe la, ngilola ukuthi manisicela ukuthi usizo lomndeni lusisize kakhulu ukuthi sikwazi ukuthi umkhulu athole ukusizakala, ukuthi umndeni wakhe awuthole eduzane. Kuzoba into enhle kakhulu, nathi singajabula singumndeni ukuthi nathi bese sikufana nokuthi siwala ekhaya umkhulu, ngoba ngendlela bekungayo besithi mangabe mhlambe kuba khona esikudlayo sidle naye umkhulu. Mara manje ngalendlela isimo sesingayo siyabheda manje, besifisa ukuthi umndeni sengathi ungavela ngaphambili uzokwazi ukuthi mhlawumbe nangabe uNkulunkulu yamkhumbula bakwazi bomndeni bakwazi ukuthi bayombeka ngokwesiko labo, ngoba nami kwakumuntu nje ngangithi ngenza usizo kuye, kwase kutholakala ukuthi-ke egcineni manje sokugula sekuyamfica. And undodana wakhe wayethe uzawuphinda abuye, toti namhlanje azange abuye. Mara umkhulu ngokuzalwa uthi ubuya ngale ubuya ngale Lesotho, uyibalabalile-ke indawo yakhe, mara umndeni wakhe omningi useFreystad. Nendodana yakhe bathi imanager lapha eSkeerskap. Siyacela kubo bonke abantu abakhona ukuthi basinikeze usizo umhlaba wonke mayelana nomkhulu, mhlawumbe ukuthi kutholakale iy'hlobo zakhe, singajabula kakhulu thina singumndeni wakaMethula. Lo ubhalile uSamson Methula. Iy'namba zami zefoni u-063 83 11747. Ngiyacela nangabe kukhona ungasinikeza usizo, sengathi angenza sure ukuthi uyasithinta la kule namba sokwazi ukuthi sibalekelele bakabomkhulu. And umndeni wakabomkhulu fanele wazi umkhulu useBhetali Hospital eMpumalanga. Yila nami engizalelwe khona, nami la bengibeke khona. So kwamanje usesibhedlela uphatheke kabuhlungu kabi. Siyacela ukuthi umndeni nangabe uyakhona uzame ukuthi usheshe ufike ngokushesha. Singabonga kakhulu masingathola umndeni wakhe umkhulu uJoseph Nkandle. Igama lendodana yamkhulu, umkhulu igama lakhe bekunguJoseph Nkandle. Indodana yakhe Zibongise Nkandle. Ya, ngiyabonga kakhulu. Zibongise Nkandle indodana yakhe le eyayifike la kimi, iyo le bathi isebenza lapha eSkeerskap. Igama lekhampani bekuyiSkeerskap, la kusiwa khona izimvu eyiseBloemfontein. Ngathi uyimanager lapho, uZibongiswe Nkandle. Ngiyabonga Bafowethu, injalo indaba. Ngiyacela ukuthi sibambisane-ke kule video bafowethu. Usebenzisa imininingwane oyibonayo-ke lapha esikrinini okuyinamba ongakwazi ukuthi ufone mangabe umkhulu lo ombonayo umazi, okanye noma ukwazi umndeni wakhe, iwona odingakalayo kakhulu-ke bafowethu, njengoba sizwile ukuthi umkhulu akaphathekile kahle and kumbula kuyembeswa kuyena-ke esibhedlela, okuyinto ebuhlungu kakhulu, njengoba sizwile-ke umsamari olungileyo echaza ukuthi
wamthola kanjani umkhulu waze wahlala naye-ke laphana wengane zakwethu. Ngiyafisa-ke bafowethu sibambisane kakhulu. Elami igama nguVusi kuyona le channel-ke. Ngiyacela ukuthi si-subscribe kule channel bafowethu, sishare amavidiyo, siqhubeke nje bafowethu nokubukela uMkhanyakude. Siyabonga kakhulu.